Ok, idemo vidjeti kako se od suhe analize dolazi do, prave AI umjetnosti. Kad svi koriste iste AI alate, kako se uopće istaknuti? Stvoriti nešto svoje? Sve kreće odavde. Kako od jedne ovakve metodičke analize, kao što je ova tablica viralnih videa, koja je, skroz analitička, doći do nečeg ovako divljeg, potpuno nove, jedinstvene estetike. Tu se spajaju te dvije stvari, hladne formule i totalno luda kreativnost. Metoda je zapravo jednostavna. Krene se od onoga što već radi. Kad se analiziraju viralni videi, iskoče jasni, ponovljivi obrasci uspjeha. I iz svega toga iskristaliziralo se 5 pobjedničkih arhetipova. To su zapravo moćni predlošci. A sad, ono ključno, kako se ta analitika pretvara u konkretan AI prompt. Svaki od tih arhetipova direktno se prevodi u modularni prompt, šablonu za AI. I tako se dobije jasan proces. Odabereš formulu, ubaciš detalje i generiraš. Ali fora je u tome što ista logika vrijedi i za glazbu. Tu se ide baš u detalje. Promptovi definiraju tempo, recimo BPM. Zatim glazbenu teoriju, kao na primjer dorski modus za onaj specifičan feel, ili čak profi-produkcijske fore, kao sidechain kompresija za onaj pulsirajući groove. Sad, pitanje je radi li to stvarno? Neki misle da je to samo placebo, ali drugi kažu ne, baš ti detalji su ključni da usmjeriš AI. A isplati se, jer rezultat nije nešto generičko, već potpuno unikatan stil. Tako se rađa i novi rječnik, na primjer skronki ili jengle. Spajaju se nespojive riječi da se pomaknu granice. Tako dobijemo fuziju kao Sarajevo 2077. Ili recimo čitav novi stil, Balkan glitch. To je zapravo novi jezik, stvoren za jednu vrlo specifičnu viziju. Ovo mijenja ulogu kreatora. Manje je umjetnik, a više sistematičan dizajner. Budućnost kreativnosti možda nije umjetnost, već arhitektura promptova.